Umurebe witu tukusima buzuma ye bari kuguma noreba TV West Nyamurungi program no buhinji no burisa kandi umuhereza wawe ndi Ivan Tusime ayirizoba tuza kureba hakurisa empunu kandi ndiyo muri kabare anatayira Dr. Padre Mwesige uguno muri sawe empunu yamara emyaka iri kwikamushanju ari kuri sempunu ekero kumanyisa ayine byinshi ebyayine tushobora ninga kutuganira nito tukagera ekitwamwegaho kutwakubantwenda kuri sempunu kutandika erizo kandi wo twire nari sempunu buzumani kirungi wari ba program eji ukagera akakoryo akuwamwegaho reka nyakire Pade tuganire aha kuri sempunu. Dr. twakwakira program yitu yo buhinji no buri segundo murundi bari bunonga amazina aho turi na project yitoro. Okay. Amazina baranyeta Mwesige Pade kandi ingo mushawo nkorana Kabare district konka ngo mutunji kandi ubutunji bwanje ni ntunge ibintu bitakushana konka rizo tujya hampunu zanjye. Yes. So ni ntunge mpunu ngo mutunji w'empunu ninga pigs kandi zi pigs ni zitungira mwanya muce ugora rero ahenda tura ni ndatungira empunu Enyuma y'inzu yawe enyuma y'inzu yanjye ahace munonga ku rugo mucenje nahindi kwa nyami empunu zanye ni maninzi urezire kandi ure ninga nimbera nazo ziri kunukira kandi imbera nazo ahabwo kugira ngo ninzi kunda munonga hagire cyazo kwatonze tero rwari zero rwani manchuriye immediate rozireo ni maninzi rero musha temponezi ukazikunda hoki Empunezi nkazikundaho ibintu bibiri eco kubanza nkazikundaho kuzibona esente abo kwani ziterete sente zajubajuba eco kabiri nkazikundaho kuziyomanyuwa ibintu bibiri kuzibona esente kandi nyo nkazibona hoki namanyuwa ugiro no hinga byo nimpinga ngo muhinji akwanye farm yanje nibageta Mwesige agro business farm irimo ibintu bingi umene Empunezi ninzitungira aha umuri Kabare umutawuni kugira ngo nyanguhigwe kuzirisa ndeno zamara kuzara ninyahe byana umucaro nyine izindi atura uko mu farm yanje ntware byana byamara kura nze kubikuriza nkahe umucaro mostly byo kubaga izindi supplying nizibera nazo mucaro kuri structure gikayindebere iyo murembe munonga niyo watandikire nayo ninga ukatandika mpora wa stage ukatandika na structure zebite ezamakoko mbona zitonjera ibi kandi ndatahira mizi kuna ishe nashange ibyo bitakakora so nazo mu kintu cyenshi cyo murembe Empunezi mbiri mpunu no kujaka shenje kayo one mpunu kujya mizi hari buri mpunu no kubona ujya tumwanya gune kujimara kugira ngo ibenyosha so nkagera nkatanika n'ibintu birimo uruntu rw'ururofa rukoroko munongo ngati nashanga uko rutanikana na roko niko rukutame ibintu bingi kushanga no hendeka munongo. Yes. Ukatandika n'empunu zinga ndi kutandika nkatanika n'empunina unatandika n'empunina zazara zakanya kuna amazire izo mpunina nazi feze ngato naronda buride nabenyenda so katandika na buride tarundo nje ndiro tureba kumureba kuna ikizobwira nashanga empunu zikuzara konka zitakakura juba so kuna ikizobwira na ati Empunezi ni no kutone empunu zikura juba nkazirise merenche kandi zikampe shindi kwenda so niho nayishira kutandikana na n'empunu eba kweta juroko ninga yibi kweta na nkatandika n'empunu kweta landress ezo mpunu bizikanyamba munonga ukugira ngo umbone ekindi kwenda deneze Empunezo wamara kutunga ejo buride ndunji yo ukagirebero tukagira isota ninga hatuno zirisota Empunezi kuna amaze kuzitunga na amanyafonyura yo kutabura ibyo kurya hati kare twanturise mikamba hata abantu bacarise mikamba barise ibyo kurya binji Empunezi tukurisa tunzirise ibyo kurya bike konka biri very nutritious. First of all, ezi mpunu nunji none nimpango into mpunu turiguza twaguze mpunu ergasi ya kilo bibiri turateka kwa twagisa kilo bitone kugiguza ninga twatora kuziguza tubasa kuziguza kilo makaga ana atano konko gitungire myezi mike so kuna ikizo bwiro namara kuzitunga nazimanyira tate mpunu nyino kugira isebyo kujya bitakarenga kireje emwe kiremu ngono mukasheshe nyina kasowani nikaruga mu kiremu ninji kwata empune nyinji ninzika shane empune eri konsya
ninga mpunu eri kwenda mwene mpango munonga ninje swane mu kasheshe injohe neswanemwe shaha mwenda ijo nempango konkeze nche ninze swanemwe indechera swanemwe ne baraka kiro kiremo mweshi kumanyise puno impone mpango kiri ibiri izoba niko ndi gukora na namizi kuko wakonore tukubona ibintu bya supplementary iza ibyo kurya nango mu mbaga ninga hari ibintu binabona nituzibiho umwazo kuko tutabyini nabwo ntuzireka yakoze razirije niko kuri kuzireba hatiya twamazire twazigaburira umukasheshe twazeswane mwe shamushanju ezimwe twazongera ezindi twazongera niko turakora so taro cyo gitaho aho mukuri ikindi gito kurekana imyaka ngashwangu emere ndi kwa nikora very high nutritious erimu Hendrix ningerimo itugata ngo concentrate hamwe naci na mizibara nibyo taro kujirondera nka umwata aramukorenda bari so mwata batemeche bingo ezo ziri kuri so mwata n'ekibingo ziryo mucaro umufamu nyanje konka hano mutaho n'intari kubibona ninziri sabaso rero zindi twara mucaro ninzeswane mu yamasha ndeno mumwebazo abana bazitemereki urubingo ningatse gusushoro biremekama akwantu tujihinga nini tuzihereza tumarira konko mukasheshe ntumete waho rgesowaneje emwe esibe nenyamizi omwazo tujinagire mecisha mata cenci chemikamba ningacisha mata c'urubingo turekera urubingo rutukuri sente nigo tukuri sempuno kandi impuno zitoshanga ziri kukura juba ahubwo kuzirisolve in fact impuno zindi kuyanga twara kuri nizikura juba uzo ndi kuguza abantu mu nyama bakabona sente watoreka ngo Gene Breeding Center yes ikiri kumanyisa impuno ko kujiya ujitwara kuri ya farm utware breeding center kimanyisa kintu changu yes kimanyisa norisa okuzaje oyoraje byana paka kushika kubikuzaje nyendo turavyo muri ejo process yes hato breeding center nyine nkazi ahampanye nenkazi 12 najire shijes ibiri empunu kwere kuza yamara kuzara nyine sayideri ahindi kutwarashi ebyana byamara ku isoko kwezi kuba nkabirebera for another 2 months just 3 months nkabitwara nkahe umucharo aho ni byabiri ready ku setting off then nkabi at 6 months iza nkabiguza ninga nkazembe saza kagaruze nkazi kunu ninga zona nkaziguza for other people to use so nyine empunu zanje nizorore mpango zinzarira zamara kuzara ziteke za side nizorore up 3 months ezimpeze na ibyana 1 month nzemese zibero de kujaje kuzara nani niho zindi kuzitwara kuri yo mu farm ezene zazagize zazira nihe byana jombe twara hari nabyo mbirebere for another month namara mbitware nkai a farm niyo ndi kuguriza akwa niyo hari abantu barija kurambura kandi abo bantu bari kwani bene mpuno so wayenda kurebe mpuno yo kwenda ninkuriye taha ore breed yorena ongambe utinyenda type kutware kuguza umutware umuhe kuri ye cyane iyo kubona ko ize yemire ningeri kuza kugera ki kwema akwana kuri nyine yeshija ezo nawugambira ngo tukazi tumanya ngo shije ziboneye impuno netwara wiri kuzara nitwara myeze 3 esande 3 nebero 3 ndesha 3 emyeze 3 esande 3 ebero 3 nesha hez 3 ni yoreti yempune yempune bwo waje baraje tekarenza nekane kuzarira zirisha 3 zakikanije titai ubgane bushukaho kandi impuno zantine kuzara sebyani 15 teriko kabayize ngo ko nakona kakoriyo mu selectinga breed exactly breed to selectingire ni yeri kutukorera ico kintu large weight land race all those ones these twin because we neshisha nunje ya gyuroko yeri kutuhereza ibintu biboneye ngimunonga kandi impuneze ntuzihereza mizi munonga impuneze nsane zinywa mizi because nkarunda tanka nakora harvest na tanka naje connectinga aha gravity so tanka yanje ne sibe usually impunuze ranywa mizi munonga yes kwe kumara kwema hino ko kugirebera in a special way I continue kuko ndi feeding kuri zani kwenda feeding azire nyoza nti nkazihindurira kandi ndebe ibintu nibitamburo misho tukaje utatanje ongere bakugene togwa yenenda ngo muri se ongera akasuwana kandi keep on feeding them the same time and I've seen there is no problem yeah then kwe kuzara ebyana no birebera rota kwe kumara kuzara mpunu yazara nkeri izo after 3 days ntere byana iron nkora tereme biragiro naba kugitera iron mbigire chera making ashongo jompunu eri kunywa mizi kandi eri kugeso 1 2 nanagwe mugeze ngo tuzihembwe ngeze kwaze tuzeso 1 2 tuza 2 kilos in the morning then ubu tuzaka additional meal at around lunch time iza ebihi bitu watwineho tubizi bya bitari tujonjera kamasha kugira ngo yemye munonga mizi kandi yonsechi
munonga nico turakora munonga ejo yes Wakoze- kandi byana namara kubizara twamara ibirusha tubitera ayana byamara esandi ibiri tubishare imikira twamara kubishare imikira tubirekaho byamara ukwezi tubyihe nambwe nukebe hatu wakubyihe nyina tubitware muri mu wode na ninjeta wode impango tubiteyo tubigaburira hasi hati bitandike bike ejo aya none wogitera bwaki aya negenezi yamba dize impune zo kurebeza ariho bizikwetaga impune ya charomani basagwa ni rw'ubutaka ibiho mu butaka ibiho mu condo kongeto zetu zene condo so to supporting ejo aya ni kugira ngo zije yambe kugira ngo ekureje ekureje mno kandi ukushara imikira yawe bwenshi mukuzishara imikira hata kushara impurgo uje umucere nebe ndofa umucere gwani kwata hasi rufakare irete shoya icya kabiri impurgo gucara umucira guni gutuma impunu umunyima yahaga yaje ko yabonera so tubero bayonje umugenzo aro bangize ngo gucara umukire hango hango henyuma n'ibintu bibiri ukuhango henyuma amuntu kuyoboki oburofu yes okay buzu buco bwo kushanga umupigare pigare ne challenge mwe a hygiene wadiza so nico kizibucamana konke mpunu waba challenge ejo y'umukozi mukozi yarwo mu rufana afite tempo y'urufu wagare kame kaganyama mwe kagira ati no ruto burofu ejo no challenge mu kuba so twatwine kubakiki umukozi wo muyonjo challenge ndije no kurya impuneje na wagira ngo umukozi yaba mubi nabasa kujigaburira ajirise nakiri kuminezi go runako kandi igumene koko gize ki gukwera so empunu ko kugirisa challenge ni food eyindi challenge pangu itu no mu Uganda ni price fluctuations of these feeds so it is a big challenge feeds zira kuturembe sempunu ndatekateka nabandi abasitungene bazireba so feeds Kampala ningi tukuzi nizituma twaremo ngene katwashanga chachu age misbrand ergo ni 15 empunu 15 kiremwe nerga kiribe rge 13 burizo waza kubara mu kwezi nebe kurira no museme twaro mwenda empuneje emitwaro mwenda waza kubara imyezi mukaga yorko nakugurisa oro muserge mitwaro nkanana umuntu yaza kujigura wareba kure nakwe mitwaro 3 neta ekushara so sometimes what ine bibaro ningo takubasa gumana ureba ko kufeeding ukaje portions empunu to kaje basa echa kabiri empunu yo kurebeje umukozi naje kuremesa yana nakwata bucket ya mash ajiji ninga kwate bucket y'ebitoki biwabona bishu abiji unit wo kubirya kandi bimareho so challenge is about feeding challenge is about this feed is expensive and challenge is about hygiene ni je bintu bishatse bindi kumanya konke byo nyongo kanye it's not going to be a challenge to me because now already natural systems okushima kwaye konka ninjire wahugoka niyo challenge ekini market impunu ni muntu umubaje nato mutwara wajiguza gumwina kakaba nyewentere mu byinji watire mu bice kandi wagoba kugira ki kusinga ku mutije no big challenge kushira ku nteganisa market iriho konka market who determine the price umubaje itwa bari kuzitunga we cannot determine the price ejo no big challenge yindebe no mumpo kandi waje utikankore poke joint ngite waho kandi ubwire team gine nibumburira ekindi cyo ngwara zempuneze ziri very funny kwebyana bimuka bijere kirukano byataringa kurya so ingwara zirazara gumu byo kurya ibi turarisa okushira munonga cacu yabere mu ruhumbu ninga maziro bwinje mu store ni rwaza munonga byana byenki byempu so byo byona tubigwanisa kurugirira umuryango yo kuba stede ibyo kujya kugura ibyo kujya bice bikamara ubwo bice bikawa ecya kabiri kuba umuyonjo ecya kashatu okehara kuri ise byo kujyutaragira cyo ibyo taramaye cyamwe kurenga impunu zawe nozogeza ninga nozikondorera araba kuzibura buri muntu kuzimujije yes nyuwije kundambura tokarenga nurimira harurebe kandi ntakwesiga nyine jike butsi byawe ni bino bya butsi mu bijo arushume kunura ai nabana banja mwete bakuzaye koze nimba bataro no kubaho nacyo yamba okay beshi ebyo natwabereba mu muringo ngobwe iwe umukureba kwawe umuntu uri kwenda kuri simple atakebasize ukabe no muhabara atandukanye tino muntu takari simple kandi tino takatunga shi mpuno ejo kwanza nabanza nakore mpuno basa kugitungira a small decimal kandi tungure no muka kurujo kuwajombekera n'ubuyonjo bwayo mwe no muntu uri kwenda utandika mpuno atandikane nemwe kandi atatandikane cyana
atandika n'impuno yakora ko atandika cyane kikumara mani so watandika n'impuno yakuraho nera kwa kuzarira yakuzarira ukaguze byana nuhura waruhukamo ushuwe James eshuwe kuzarira iki ibyana umukanya kace because impuneshe mekwane kuzarira mirundo bimustebira umwaka ningesha wa nkitwa bakuzamanyira niyo mpune nimbanye n'imyezi yanjye eshatu n'umwenda nagabire sande so umwaka nenzarira kabiri so kabiri full 2 times kandi mbirebe kumara kuzarira mahawo in 1 month mpuno wanugirisaje wajihe byanirizo within 2 days 4 days heyem I think he was maziremo wire twereza amagoba gempono basa amagoba gempono garagati kanko barije jimponeje ejimponuka nkajezariza kuna jezariza nagitungo kumara imyezi mukaga mushanju yayemo yanzare byani 12 nabe byo nemponemo ibyani 12 nabyorora ibyani 12 byonda nkabisa prime amitwari 15 so byani 12 so na kambari 1.5 miliyoni mone chweka yashuba yayemo ngesemu ya yazari 15 yakuzayi 15 nibyo kunaje kubibana nabishangana byo nyuka 2 miliyoni naba ishatu neshweka hate ziri umuntu gwakaga gwakashatu umuntu gwashato gwezere zire byana 15 kwenge kabizana mu Christmas time ntarimu so sigizeho mwenda bikafa ntarimu ibyo byana mwende ibyo yina hati ukugura hati tinundi kwasa kuchugura ati ni mitwara abiri akona kuchirisa mukundi kwezi bampe mitwara abiri byo mitwara abiri naje barabuyani 10 mwenda urumusti it is 2 million 2 million is byo byana tibera birire even so empunemwe atajyo miliyoni mukaga ejene myakaje ibiri ongedeze kandi negru kandi jimpunata nakugiguza iri muka kiro umusenga 200 kilos wabaza izo ni miliyoni zinga ibiri so urumusata nakujibara yo yonka mu myaka ebe nebe mpere 8 million 8 million nakujirisa kandi gateke ndiriho miliyoni 2 nasigazo zinga mukaga kandi gateke ndirihe zo mushaho zinga so yansigariza 5 ijoneje kandi nyine mpunu mazinga 20 kumayise mpunu nekoraki negoba abantu kabatakucera kugiruka aho kugirisa tujye tubakucumanya ni batina kuzirisa batina ko ngeje cyo kutina ni bagitina ngo nerya munonga ni bagitina ngo nendofa ore ni batina ibintu kabishata ukurya munonga oburofka bibiri konko kurya mpunu teragya munonga eco kubanza empunu mukama wayo ni wo murofka empunu tekabagaci tekabagandofa wajuyonza negumera igici enyosho kandi ikintu cya kabiri tori gobe kintu cyotatungire kandi tori manyamagoba gakintu cyotagize ki cyotine mwenye mpabora abantu abaturishize that empunu niyo ninjigamba hoje empunu enkorira akwa empunu emwe reka ko entamu zo school fees empunu ejo kureba nebasa kuhera abana bawe empunu ejo yagenda hate kazara ati yaza tene byana abana zabakumurukana next weeks hate binimba nabigurize kaze ne byani 10 hate byani 10 uwabo yina abana babiri izo miliyoni 2 kora bino shomo ryo rukubasa ti wabashashurira kazi wana bashomeza geza school barahemi twaro 9 that is 1.8 abana te bahumuruka aha kuba amara kumuruka yayem yagira ki yayem kubare bane bahumuruka kore bane bahumura nene gira ki neza bare bagakari shomero noguza ki ebyane ti wabashashurira izo tami utizaho hatwo abane bagenda kuza kushoma tama yakashatu wa James kubane bahumura ubwikumene mu kukubanza mwe mu kukubanza empone kusenegera neza kubane bagaruka kwa kabiri uri kuguza ki ebyane hatkazo inimpuni ibiri nabana bano jaje no bashomesa ejo ni income yempono kureka kuhera abana ningo mu kutunga income note kwa korese mikono yawe so wakorese mikono yawe ni kikuyamba kugira ki kureberera impono zawe ezo structures z'impono n'ebijo n'iby'imiringo itari minji cyo kubanza structures z'impono ari by'amakoko utera amakoko uzitahiguru iwe no habura umuyisa koresa cyo ya ijambo ecyarabasa aho cyaba mutrika yo kushanga no kibasa ukacuguba munonga ekirigwa munonga ne cyahasa imwe n'umuntu utakwebasa tera amakoko ninguziro rugo kuri simari meche ugira imere cyina ushukeme bisharamara impune gumejire ki ezanira umwitaka neciri chip ugitere cyato ugumoje gaburiremo eshakabe hari amakoko konka amakoko ni gahende mpono eco ni nyangwa abantu baciruge konka batine sente ni go barabasa
akwe ikindi emakoko ko ngatunjire mpunu kumara ubwire konka hari ubwo kubona kempo nemwe hendeka konka kintu cyawe gari cheap akwano basaga jiro peyaringa buri zoba konka kirunje ni bibiri nece mbaho mbirite washare ntusi zawe uzeyinire mbirite wajaro jikwatanise kwamara kujara wagonde cyato kirunje wacombeceramo wabembeka ikijirikana cyo kutera amizi impunu netamburamba hoteli hendeka kandi yanyaniga gumambaho ugakondoro jiri waja cyuwagata oyi harebe ntukuragaranka aha so bi directing aho kubishoreza kandi bahonoza kondo nimwe mbahonozoza nene kiri best nico cyo kushanga uyombeshire n'amatafari ucyo tugwire ahanyama hantu haje humukire kici kiturihece konke biri expensive nyoni manye pabura abantu ekijo kitakuremesa kutungache empunu ndani ufunema famu ko kwere mwesije agro business farm tugire ngo empunu nazo family involved in because indeba ngena hano muka izi empunu mukazi ni wari kuzirisa amwe nantarimu mukazi yimuko mukasheshe umurimo gwo gwomana kishare nimuko mukasheshe nakwata bucket twino umusigazi we nabone bakwasikanya nanye nimuka twimuka kare munonga turi mukashaye 12 neshwe kandi ngashayemo twase umwana aboneze twamara kuboneza tugaburi okugabura kwitu yaturuka kuri ninturuka kuna bucket buri mpunu kujitara meso wa nemwe nantariho natameso wa nemwe ningo natakimukire nishanga yatiremo ariko rene nijomirimo bas kushutweze tugende abakaza binjini bakira kweganya kuri simple ntabwo borofana cyane barazirya bazirya mwana nukabara bakaza baturikiza umuringo gwo kushemererwa munongo rwo mukazi business bone y'abakazi nempunu empunu je kwa nujirisa tera henda kano kondorenjo abwincu takogikondore kashe mpunu watakanda kutahamo ni gukora cyo watahamu tikiriho akwe mpunu ne kurya utakazice etakarire yineja so mpunu yetineja ratiyogira tiyo kurya mwene mene mazima empunu ne yaburigoma future plans ezikwatena no kuri simpunu zawe zo nziza ha future plans no kugira ngo ntashobora kuguza empunu eryasi yakirigana ndategwa ku future plan kugira ngo impunu yonera rwo mu farm yanje ebene 100 kilos mbene mangu naguze mpunu ni miliyoni ninga weje kukore kugure cyano wanje ukigure mutwara 2 kuzahiga akwanda nchireberereje ekindi future plan niyo kugira ngo ukore bucha nguzakora bucha nambwe no mwaka gumwe nyina ngo ndonde bucha njiteka hano hihe nanye ejo bucha mbage mpunu burizo njihanikemo abantu bije bagure ko bari gure nyama yenshi yente nico ndikuza mecho owanyegitaho erizoba porogaramu yitu eyo buhinji no burisa buzumani kusima aguma no korotyo burwa kabiri shayishatu n'icweka kusya shahina tuba twine abahinji abo mutano na nabarisa kuko wareba pade okwari omurisa wo mutano ahampunu ekinayiga ahampunu kandi eco muhendo no kugira ngo empuneje ukuyatushobora nibasa kwero mwana school fees yatore ko mwana yanahumurika ukaguze byana by'empunu yaza kumara neba yagarikire yazire bindi mwene empunu yo nebasa kwa fees burukumura yanahumurika fees ogihe omumpunu kuko yatushobora kandi kindi hakanya kace kona koroho no basa kurisizaho empunu kandi nabwo still yatoreka ngo empunu yemwe nayo no basa kujijaho entasya ehurire akore watandika nitwe buzuma wa muyaho cango nanyi koko na muyaho cango ico kubasa kwera school fees omwana ndukurabera omukurisa empunu omuhereza wawe ndi Ivan Tsim nakorana Asaf Turiyahebwa aha kamera kandi producer ni Prevence Akampora kambe nezo korara kurunji turebane orwa kabiro rukwija ishahanzo zumwe TV ni yemwe bye bye.